Koe lot whakaaho ki ha whakaloto lahi mo whakatoa melie me wholofola ka veinga eiki siso ke ha ele mai. Potu wholofola whakahawa he wawa ves wanoa ki he wataha ko ia o kune whakapapau ai ngahi me ani o kune pehe iyo o ku vave e ku alu atu e meni. Eiki siso ke ha ele mai. Koe kelesi ai eiki ko siso kalaisi ofa ke ihe kakai lotu ia. Emeni, emeni. Ke tau lotu. Eiki lelei malo ho o ofa, ho o fau he hala whaingataa. Mo uye ka taha ana alaisia mo kolonga. Mo oni koe mo ui ho haa koe telea o tangi eni. Whawhetai e tau wausia a siso o kune maheni. Siso ko koe pe ia o kuke maheni mo e hala whanongani. Pea ko koe pe ia siso o ku tuuai e ku amanaki ki ha aho te ke toi ha ele mai. Whawhetai koe whanonga pilikimi o kua whai he mamani ko eni. Koe tau mua tu pe kia te koe siso. Pea ku tala mai e ho o wholofola he ahoni kia te au. O ku vave ho o whoki mai ke whakamau ai mamani ko eni. Ko e ku lea pe ia e meni ofa ke hoko mai eiki siso ke ha ele mai o mao atua maau. Pole i e ku mo ui he ahoni ke mui mui atu pe ia te koe siso ke au ki ha aho te ke toi ha ele mai ai. I ho wawhape siso kalaisi po koe aho whakamo ui. E meni. Whakamalo atu te koe o koke kau mai ke ta lotu hufia he ho wani. Koe wholofola e ahoni, koe ongo vesi whakaosia o i tohi tapu, pe koe ongo vesi ia o kune whakamā opo opo kotoa ai tohi tapu. Whia mau ke tau whakapapau i aki e tau tui ki e ngahi lea kotoa pe i he tohi tapu o ku mooni. Iyo o ku vave ai whoki mai ai eiki. Pea koe toko taha o ku tui ki he mooni o e tohi tapu, o kune osi mau ki he aho e toi ha ele mai ai eiki. Kau whehu i atu kia te koe o kuke whanongo mai. O kuke osi mau ki he ha ele anga ua mai ai eiki. O kuke osi whakapapau i te ke alu ki he vani. O kuke tui ki he mooni o e tohi tapu. Koe ngahi whehu i eni ke o whongi aki e tau ngahi mo ui. Ke tau whakapapau i he ahoni ko tau osi mateu teu ki he aho e toi ha ele mai ai eiki. Ka pau aku te eki ai ke tau tali ai eiki ko sisu kalaisi ki he tau mo ui. Tali ia i he tainimi o oua e toi toloi he oku toi si ipe ai taimi. Eiki sisu ke ha ele mai ko au eni koho kaunanga moi tamai o eiki ko whakaongongo atu. Emeni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.